Doviđenja, vidimo se. Hej, evo je. Moja nova knjiga. Zove se Solunska 28. Ako me pitate o čemu se radi, joj, ne znam, nisam. U stvari, radi se o jednoj kući, o jednom gradu, o dvije rijeke, o dva carstva. Ej, ajde da vam pokažem. Ovo je kuća o kojoj pišem. Ona je nekad bila veća, šira. Podigao je glavni junak moje priče koji se prezivao Janković, koji i ja. A odakle on ovdje na Dorčolu, sad ću da vam ispričam. Došao je Dunavom. Bio je siromašan, ali ponosan. Došao je ovdje na Dorčol bez igdje ičega. Ne vjerujete, a? Ne vjerujete da je jedan siromašni Alvas mogao da podigne ovoliku kuću? Pa sad ću da vam objasnim. Spasio je jedan život iz ove reke i kao nagradu dobio je kuću. Ovo je kuća čovjeka koji je pomogao našem glavnom junaku da podigne svoju kuću. Ali čime je on to zaslužio? A taj naš glavni junak je preko ove velike rijeke Kriomice prebacio nekoga komu je potpuno promijenio život. Sad sam vam dosta rekao. Sad pročitajte knjigu. Ajde da vam još nešto pokažem. U ovoj crkvi se desilo jedno mnogo važno vjenčanje za našu priču. A ovo je kafana u kojoj se to vjenčanje proslavilo. A ovo ovdje, ovo je bilo prvo javno kupalište u Beogradu. Vlasnici su bili glavni junaci moje knjige. Ajde da vam pokažem još nešto. U ovoj zgradi je bila firma jednog od najbogatijih Srba tog vremena. Ovo je banka koja je pratila sve tokove novca. Od onih bogatih pravila je još bogatija, od siromašnih još siromašnije. Ko danas, jel ne, a? A tamo, s one strane rijeke, tamo je bio neprijatelj. Svašta ima u ovoj knjizi. Halo, ima li koga? Voda, komšija! U ovoj kući više nema nikoga, a nekad je u njoj bujao život. Koje sve priče krije ova kuća?